imedia ifuna ukwazi ukuthi nihlanganiso yini lana. Understand? Kulungile baholi bami. Angithi imedia yona ezonihambisela imessage. Yona ezonihambisela imessage. Imedia ezonihambisela imessage. Asivumeni ukuthi imedia yona ezonihambisela imessage. Ukuthi abantu basethembisa bethi bona bakhathele njengoba bafundise bashida. Imedia ifuna ukwazi ukuthi nilana bakwazi ukunicapture into enikhulumayo. Ukuthi ngempela nikhathele nithi uhulumeni udayise ngesizwe udayise ngomhlaba. Nifuna ukuthi ingane zenu ezihlala estradini esengakwazi ukuthi iMonday okanye iSunday ezingakwazi ukuthi namhlanje ngicela uhlehla kancane modo wami. Yabona? Ebangazi ukuthi iMonday or iSunday nibabiza ngamagama, nibabiza ngamaphara. Why? Ngoba lo mhlaba lo uzothengisilwe ama minerals wala ekhaya ayahanjiswa ephesheya. We don't industrialize as produce lutho. Ingane zaphesheya izona isithola umnotho wala ekhaya bayoyenza ama product bawalethe la ekhaya niwathenge nina bese niwathenga nina kanti ama product wala ekhaya ithi nginitsheleni wokugcina ukuthi ya nokulungile ithi nginitsheleni wokugcina uma nibona isizwe siba nama warehouses nibowazi ukuthi those warehouses banilethela ama product awayenziwe ngaphandle nina niyothenga ngathi ingane zenu asinamakhono amasha bengithi nginikeze leyo nto ngoba abantu sebahambile emagcwala sizophinda sikhuluma. Right, ake sikubingelele ke sikwamukele sawubona igama umfanelo uphenyi ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo la sikhona ke sendaweni ke yasemhlari mhlonishwa mhlamba ke siqale ngayo ke umfundisi sikwazi ukuthola kabanzi ukuthi ke ngabe ke kuhamba kanjani all right Samsung A05 but esazi password umlekahla kule phone Dabe siyabonga baba mhlamba siqale ngawe mfundisi ngaphambi kokuthi ke sikwazi ukukhuluma nobaba awusichazele kabanzi njengoba nihlangene la nisuke kuphi nahamba kanjani nenzani siyabonga baba ukuthi kube nathi namhlanje siyabonga ukuthi ingathathwa umuntu nayibuyele kulomnikazi wayo. Siyabonga baba ukuthi okay singaqhubeka mfundisi. Siyabonga baba ukuthi nibe nathi namhlanje njoba kuyi deadline yokuthi ke akwazeke ukuthi bonke abantu bokuhamba ezweni lakithi. Okay right kancane nje ake sixolise nje kancane sicela kusivalele kancane baba. Okay. Obabe kancane mfundisi. Hambe mayibuyela phela kho. Okay. Alright siyabonga sicela usondele baba le. Mfundisi ungaqhubeka? Ya njoba sengishilo ukuthi ke usuku namhlanje usuku olukhulu lokuthi kwazeke eSouth Africa yonkana ukuthi ke i-deadline ekhulunywe ngayo yokuthi bonke abantu bokufika abasidedele ngomoya wokuthula ngomoya wo-peaceful yilo suku solifikile ukuze ukuthi masuka la namhlanje bazi ukuthi ithembisa iSouth Africa yonke isho ukuthini ngosuku namhlanje emhlabeni wonke. Sesifuna ukuthi manje njoba sisuka la stadium sisuka engxenyeni zonke zasethembisa lapho khona umuntu wonke wasethembisa ukuthi siziveze ukuthi sikhona sizotshala abantu bokuhamba ukuthi ke ngomoya kaNkuluNkulu sicela nisidedele nemazweni akini nifika nilungisa izinto zenu nithi masezilungile nizoqala phansi nibuye ugovernment wakithi mawazi ukuthi ke asiseseyibo labantu laba bokufunzwa idemi silabantu esizaziyo indaba zethu eSouth Africa sifuna ukuhlala kahle sifuna isimo saseMzantsi Africa sibuyele njoba besinjalo umuntu azaze omunye umuntu amazi umuntu wakubo sesikhathele ubungozi bokufela abantwana inyanga nenyanga singcwaba abantwana sesikhathele izibhamu zokubulalana sodwa sesikhathele igebengu ezositshontshela emizini yethu asakhona nokulala manje ke le yanamhlanje it's a big message yomhlaba wonke ukuthi umhlaba mawazi ukuthi ke enough is enough. Okay ngenxa yesikhathi ngiyazi ukuthi ke bayanyakaza before ngikhuluma nobaba siqale ngawo ngasondela mhlonishwa ubaba ungubani wakwabani enkosi lo athethayo nguLinda uComba induna yasesithuka hostel apha eThembisa nisuke kuphi nahamba kuphi
nibheke phi manje uhambo lethu apho lisuka khona silusuku seze ezantsi eStuga Okmoro sa rotate yonke indawo enama foreigner la kanye kuthengisa khona amaPakistan sidlulisa umlayezo othi njengoba bevalile namhlanje sicela bavale for good because now into ezokwenzeka sizophuma esandleni igovernment yethu isithembisile ukubana ababantu bazovala so ke ngosiyabona bavalile ngokuhlonipha usuku lethu la namhlanje but asazi bazobuye bavule ene ilento zali kwimemorandum yethu sibhale sacacisa nobana sicela bahambe basiphumele South Africa so that sizokwazi bake ngoku siqalise ke ngosilungise ilizwe because bathengisa ama drugs abanye babulela ingane zabo ukudla kwabo kune poison so ke ngoku sithi sikhathele government wase South Africa simamele because now asisakhona ukuthi sisenze ngabama business babulawa kuyakidnap abantu so ke ngoku into esiyesabhedelisa sesifikelelo kuyona sithi masithathe umthetho sincetsane nabantu basesipolisini ngibonile nisebenzisana namaphoyisa ngaba zikho enigameko zodlame ezikhona izibikiwe noma enibonile for now ke mhlekazi wami ukuya phambili since siqalile azikakabikho tata engeke sibebebikho because sisebenza sikwi peaceful march so ke siyathembisa into yobana sizoyenza lento kusekuhle kunje but asazi ukuthi kuzoba kanjani ngokusasa because kuyabonakala if government still ignorile because sibonile tata ekhupha no 600 million lo 600 million sinesho uba ebeukhupha esenza into ezibalekile eSouth Africa yilapho besizokwenza sure ukuthi at least ubani nobani uyasebenza at the same time akhuphe ababantu bangafanelanga baba lapha elizweni baphumele ngaphandle kuzokwazi ba wonke umuntu ofuna umsebenzi eSouth Africa asebenze kuba ngoku into yenzeka la ngoku kusebenza abantu abangafanelekanga iSouth Africans izibekwe emva ene siyayibona ke ngokuba ngale 600 million chuthi kuzobulawa thina instead of ukuncedisana nethi ezisincedisa istate siyabulela tata siyabonga kakhulu tata thank you mhlonishwa iqhaza lenu siyabonga mina ngoMavundla Deputy President abahambe National Civic Movement umlayezo esithanda ukuthi suthumele kuhulumeni ukuthi uhulumeni mamelana abantu base South Africa yithi sinibekile lapho sinibeke ukuthi nikwazi ukuthi nenze izinto ezifuna abantu base South Africa abantu base South Africa bakhathele yilabantu bokuhamba abaletha izinto ezingalunganga ezweni lethu sicela sike sihlukane umunye nomunye ahamba la buya khona sikwazi ukuthi sizolungisa inkinga zethu la eSouth Africa siningi inkinga esibhekane nazo and ama memorandums wamixile kuhulumeni so uhulumeni wethu uyasignora uhulumeni wethu makumele asimamele ukhipha u600 million unikeza amaphoyisa ukuthi alwe nathi izakhamuzi zase South Africa angeke sivume lento leyo mhlonishwa asixolise nje ngunibambezela ngiyazi ukuthi yinini enihola abaholi nakwezinye intolo siyabulela baba okay nangu tata uthi hayi usekhona tata ndisekhona mandibulele kubahlali basethembisa ndibulele nakuwe emhlali ngaphambili lathi nasangwancenga la intelezi zethu sizifakile asizangoncenga umuntu ongaphandle makahamba goduke singakalwe because asiyazi into ezaqhubeka kusasa uba izawuthini mabahambe nje ngepeace uhulumende wethu naye senivini inkokheli zami seziyibekile makangathengisi ngathi ugovernment nibheke phi ngoku sesazi ini ngoku siyabakhipha bahambe inkosi siphumisela then swazi ini manisuke swazi ini siyera basuthi thereafter sihambe entelezini esituka hostel ekhaya khulu camako siyabulela right njengalokho ke nizwela bakwethu basuka la eMhlaring Stadium babhekeke eSwazi ini cishe ke mawukuthi ke umuntu osebenzisa ke indlela ukusuka la kuJohn Nyanga ungena eSwazi ini indlela ke singaqinisekisa ukuthi ke ingacishe ke iphazamiseke kakhulu kanti ke basazophinde bebuye futhi bebhekeke endaweni ke yaseRabasuthu kwamanje siyithembisa online singaqinisekisa nokho ukuthi hayi bezingakabikho ke izigameko zodlame esabikiwe njengoba ke bebezohlanganela la kuyikhona ke bebethu ukubhunga khona la endaweni yaseMhlaring Stadium njengamanje ke bayangena ke eSwazi ini simbonile ke naye koXolani Khumalo Foundation so kwesizame ukuthi ke siningi ke nesiphithiphithi ke sikhona ulive sovala kodwa uma sibuya isiloko siqhubeka sikunikeza yona ke ikakhulukazi ke iupdate ake ngikhuze ke la kunento engifuna ukuyikhuza la ngifuna ukuthi ke futhi sikhuze nje bukhoma ngoba ezinye zezinto bakwethu kufanele ke ukubekezelelana sizame ukuthi ke kube khona nangendlela efanele kuningi ke ukubaleka ukuthi ke ngabe yini eyenzekayo ngasikhathisini kunensizwe ngifuna ukuyikhuza la futhi ngifuna ukuyikhuza emoyeni ngamabomu ngoba kwesinye isikhathi uyabona mfowethu kunensizwa la egama layo uMdu uSomnandi kaMzilikazi eMkhamelo abantu abafana nawe mfowethu ibona abagcina beqhathizwe ngoba nigcina nenza ukuthi siphume emtatheleni singene emtsizweni njengoba siyilathi thina singophenye ibheshu nje siyinsizwa
kodwa silapha ngokuhlonipha sikwazi ukwamukela wonke umuntu. Umsebenzi wethu ukubikela abantu okwenzekayo kwenzeka nini kuphi kanjani. Ayingadelelani ke kuma social media bafowethu thina akasiyona leyo nhlobo eyokuthi uzoyidelela bese ukuthi nje sekuphelile. Kuyeke nokudelela abantu kuma social media sisemsebenzini la umsebenzi wethu kunibikela ukuthi kwenzakalani. Akusikho ukuthi sithi sihambisana nobani. Izwi lethu nestatement esithi thina sihambisana nobani bese ngakasikhiphi. Uyayibona mahambe ukuthi umuntu mhlawumbe ungokufika la ezweni laseNingizimu Afrika unombono nawe ucabanga ukuthi ke sikunikeza umbhobho siyakunikeza umbhobho ukwazi ukuthi uyikhulumele. Ayingacoko fulani ayingadelelani kuma social media. Uyayibona leyo nto leyo akukona la ko mainstream media la bezokuyeka ukukhuluma into ethandayo thina sizokutshela la. Uyayibona leyo nto sokutshela nje futhi ucash into ephuthumayo into esheshayo. Asikho emotionally ke futhi ngikukhuza njengamanje ngikukhuza kusemanje ngithi kuyeke ukuthi sithi masibika bese uyasidelela mfoka baba. Uyayibona manje ngoba asifuni ukuthi ke sigcine sesifocusa kini kakhulu. Intatheli umsebenzi wayo ukubika ngeindaba. Masikutshela ukuthi izitolo ivaliwe ilento eyenzekayo. Masithi imigwaqo ivaliwe njengamanje oba sithi abantu bayeswazi ini. Akuthina esithi abantu abayeswazi ini silandela induna nje ubona nje sikhuluma nabantu abadala. Bengithi angikudlulise nje lokho bakwethi ingalinge nje idinani kusesekuseni sikwazi ukusebenzisana kahle. Uyayibona le nto leyo abakhuzeke ngempela abafowethu. Umbono wakho akube umbono wakho nje. Yabona nje kuyiphawulele nje na ungezanga kumfanele. Mawusuqala udelela mina sizoxabana. Ngiyabonga.